Ukoliko ste u posjeti u Mostaru, a imate relativno malo vremena i želite u tom kratkom periodu osjetiti dio srednjovjekovne istorije ovog regiona, onda je posjeta starom gradu Blagaj idealno mjesto za vas. Grad Blagaj, smješten iznad izvora rijeke Bune, predstavlja bez sumnje jedno od najvažnijih lokaliteta u Hercegovini. Upravo njegov geografski položaj uslovio je da je naseljavanje na ovom području počelo još prije 4000 godina. Svoj potpuni značaj stari grad iznad Blagaja imao je u srednjem vijeku, u vrijeme dok su ovim područjem gospodari bili porodica Kosače. Prve tragove naseljavanja imamo u doba neolita. Nepristupačne litice pružile su idealnu zaštitu ljudima tog vremena od raznih neprijatelja i divljih životinja. Treba naglasiti da iako je to sada prilično nezamislivo, u doba neolita, ali i prije, ovo područje je bilo bogato šumom. Zbog toga je izgradnja naselja na lokalitetu koje je sa 3 strane okruženo nepristupačnim liticama bila vrlo logična odluka. Privredne, strateške i geografske pogodnosti izvora rijeke Bune i brda iznad njega bili su razlog zbog kojeg se čovjek tu zadržao i kroz kasnije epohe. Indoevropski stočari koji su na ove prostore došli krajem 3. i početkom 2. milenija uništili su neolitsko stanovništvo. Oni se nisu naselili u pećinu iznad izvora, već nekoliko stotina metara dalje, upravo gdje otprilike danas se nalazi stari grad. Istraživanja profesora Envera Imamovića potvrdila su da ovaj lokalitet bio svetište ljudi. U pećini koja je istražena, u jednoj od njenih galerija postoji jedan prirodan stup. Ispred stupa otkriveno je nekoliko stepenika, što ukazuje da je to bio svojevrstan oltar ili žrtvenik. Poznato je da je u predhistorijskom dobu postojao kult vode, odnosno svetište na kome su se prinosile žrtve bogu vode. Kult i okupljanje oko izvora Bune počelo je sa paganima, nastavili su ga bogumili, a onda su došli i islamski derviši. Zbog toga možemo reći da istorija Blagaja počinje u predhistorijsko doba i traje bez prekida oko 4000 godina. Najznačajnije doba za razvoj grada Blagaja je srednji vijek. Prvi pisani trag o naselju na ovom lokalitetu imamo u 10. vijeku, kada bizanski pisac Konstantin Porfirigenet spominje Blagaj pod nazivom Bona. Tako se naziva rijeka koja izvire ispod njega. Vjerovatno je u kasnijem periodu u običajnom izgovoru stanovnika koji su ovdje živjeli riječ Bona, odnosno samoglasnik O, pretvorio se u U. Uslijed toga imamo danas za rijeku koja teče ovim područjem naziv Buna. Današnji ostaci starog grada Blagaja predstavljaju složenu arhitektonsku strukturu. Prema istraživanju Đure Baslera, u osnovi objekta kakvog vidimo danas su zidovi napravljeni još u 4. vijeku. Grad je nekoliko puta dograđivan, te su upravo ti zidovi iz 4. vijeka doživjeli svoje preinake u 6. vijeku, te nešto kasnije u 15. i 18. vijeku. Zidovi koji pripadaju rimskoj epohi zidani su specifičnom rimskom tehnikom opus incertum. Riječ je o tehnici zidanja koja nije lijepa, ali je čvrsta. U tehnici se upotrebljavalo neklesano kamenje. Možda je na ovakav način zidanje utjecala i lokacija objekta, koja u današnje vrijeme predstavlja složeniji građevinski poduhvat. Krovovi zgrada bili su prekriveni takozvanim tegolama, crijepom koji je uobičajen za to doba gradnje. Kako je pristup gradu bio moguć samo sa istočne strane, na tom dijelu su bila i najsnažnija utvrđenja. Činila su ga 3 isturene kule, čiji su zidovi bili debljine 2 metra. U sjevernoj kuli bio je ulaz u grad. Zanimljivo da taj ulaz nije nikada kasnije preuređivan, te je ostao korišten kao ulaz i u kasnijem periodu. Unutar grada u sredini dvorišta sagrađena je velika cisterna. U kasnijim epohama, posebno u osmanskom razdoblju, doživjela je znatne prepravke.
Njene dimenzije, solidna gradnja i etaže upućuju na zaključak da je to bio rezidencijalni objekat. U kasnijoj fazi je fortificirana pa je služila kao posljednja odbrana u slučaju prodora neprijatelja u grad. Grad je imao još dvije manje cisterne, smještene u južnom dijelu. Za njih se smatra da potiču iz 18. vijeka, što ukazuje da su napravljene u vrijeme vladavine Osmanlija. U to vrijeme glavna cisterna je bila unutar gradske odbrambene kule, pa se ukazala potreba za novim cisternama. Rimski zid je djelomično sačuvan, a već smo rekli da se prepoznaje po tehnici građenja opus incertum. Obzirom na tadašnje doba seoba naroda, vanjski zidovi su dodatno ojačavani. Sljedeća faza rekonstrukcije Blagaja odnosi se na srednji vijek. Zidovi su rađeni od lomljenog kamena bez tendencije izdvajanja u slojeve. U tom razdoblju su sa vanjske strane ojačani zidovi između frontalnih kula. Uz to, izgrađeni su i veliki kosi i potporni dodaci donjem dijelu zidova iz antičkog razdoblja. U srednjem vijeku je pregrađivana zapadna kula i sagrađeni objekti uz južni zid. Iz srednjovjekovnog razdoblja Blagaja prvi pomen možemo pronaći u lokalnom groblju, gdje je rađena nadgrobna ploča pisana jezikom bosančicom. Drugi spomen je u vrijeme vladavine vojvode Sandalja Hranića, koji je 1423. godine sklopio ugovor sa Mlečanima i u tome izdao povelju u našem gradu Blagaju. Svakako najviše usmenih predanja imamo za vrijeme vladavine najpoznatijeg vladara ovih krajeva, Stjepana Vukčića Kosače, koji će između ostalog dobiti i titulu hercega. Upravo herceg Stjepan Kosača najvažnija je osoba ovih krajeva u srednjem vijeku, jer je za njegove vladavine dogodio se i najveći teritorijalni uspon, ali i konačni slom Bosanskog kraljevstva. Iz njegova vremena ostale su sačuvane uspomene na raskošni dvor, zatim na događaje sa prelijepom Fiorentinkom koja je bila razlog razdora u porodici Kosača. Istorija je nedvojbeno utvrdila da je grad Blagaj bio mjesto sukoba herceg Stjepana i njegovog sina Vladislava. U srednjem vijeku vrlo popularna destinacija bio je lokalitet Podgrađa, gdje je bio dvor Bišće. U njemu su rado odsjedali bosanski vladari, primali su i dubrovačke i druge poslanike, izdavali povelje. Obzirom na prirodne karakteristike lokaliteta, blizinu rijeke Bune i plodnu dolinu, vrlo je lako zaključiti zbog čega je za boravka vladara i raznih diplomata popularniji bio dvor u Bišću nego grad Blagaj. Osmanlije su zauzele Blagaj 1465. godine i u njega smjestili jaku vojničku posadu. Oni su vojnu posadu u gradu Blagaju držali narednih 380 godina. Vjerovatno je odličan strategijski položaj bio osnovni razlog zbog čega su se ovako dugo zadržali u Blagajskoj utvrdi. Za vrijeme ove duge vladavine Osmanlija došlo je i do nove rekonstrukcije. Poznato je da je na prijelazu 17. na 18. vijek došlo do velike eksplozije baruta, koja je dovela do oštećenja zapadnog dijela grada. Tom prilikom najviše je stradala velika kula sa pratećim objektima. Istočni zid kule se tada sav obrušio, a obrušio se i zid sa unutrašnje strane dvorišta. Obnova koja je tada izvršena uglavnom je urađena dosta nemarno. Krajem 18. i početkom 19. vijeka obrušila se i kula u istočnom zidu. Popravak koji je uslijedio više je urađen sa ciljem da se ne nastavi daljnje obrušavanje. U tom razdoblju izvedeni su radovi na zgradi sa cisternom u sredini dvorišta. Malo je poznato da je u sklopu grada Blagaja nalazila se i džamija. Ona je napravljena sa dolaskom Osmanlija na ovo područje i bila je locirana u sjevernom dijelu grada. Malo je sačuvanih detalja u ovom objektu.
Obzirom na brojnu vojnu posadu i muslimansko stanovništvo koje je živjelo, riječ je bilo o džamiji većih dimenzija. Posljednja obnova i njen način izvršenja donekle i razumljiv. Na prijelazu u 19. vijek Osmansko carstvo počelo je da gubi na snazi, a i grad Blagaj počeo je da gubi svoj vojno-strateški značaj. Počev od razdoblja austrougarske vladavine, po moderno doba stari grad Blagaj više nije imao nikakav značaj, niti su ga naseljavali ljudi. Zahvaljujući konzervatorskim radovima, grad u Blagaju u odnosu na druge srednjovjekovne gradove u Bosni i Hercegovini je dosta dobrom stanju. Zbog toga u današnje vrijeme sve više privlači pozornost turista. Do njega se dolazi uskim brdskim putem. Međutim, nakon napornog polusatnog putovanja, uistinu vas čeka spektakularan pogled na područje južno od Mostara. Osim prelijepog pogleda, na trenutak možete osjetiti i duh srednjeg vijeka i nekadašnjeg Bosanskog kraljevstva.